I pozdrav svima ljudi, ja sam Meganet i danas ćemo da igramo Clash Royale. Ja sam 4. arena, ništa posebno. Evo ovo. Znači 4. arena sam, moj je ovaj dek. Zapratite me na Instagramu, zove se Mega Slatki Kucam. Postavim ovo da mi upgrade, da koristim to. I idem opa vidim neku igru. Da vidim ko igra. Igra Marko. Ajmo. Ajmo kako on igra. Već koliko traje, ne znam koliko traje battle. Ne znam da li to je onaj moj prijatelj, no on isto youtuber. Idem 2 na 2, haha. Evo 4. moja buduća arena. Ako uopće dospijem do nje. Na drugoj sam bio zastao, znači nisam mogla s pomerima druge. I onda kad je došao onaj gold challenge, ja sam došao skroz do 4. Vidi se šta djeca rade za pare. Inače u pozadini su odrasli, kao i svakom klipu. Bože mi sačuvaj. Hog Rider. Moj snimak. Moj drug pokušava da snimi video i nije mu se snimao video, nego samo glas. Onda je snimio drugu igricu i nije mu se snimao mu se glas, ali nije mu se snimao, kako zove, snimalo mu se sve, ali bila je preglasna igrica da se on nije čuo. Da li je to realno? Da li je to realno? Izvinite što sam isključio zvuk, ali ja uvijek tako isključim zvuk. Vidim tako vam smeta. Budete da vidim u ovom tako je sitno. Uklopilo se u ovo crveno, smog se uklopilo. Evo, pobjeda. What? Ajde, please da uništi. Koja nesreća. Tu, pobjeda. Dobro. Idemo na rundu 2. I nastavljamo. Ja sam moram nešto malo obaviti. Idemo. Crown chest dator 308 golda. 2 gema. 6 archers. 10 skeletona. 20 miniona. I 4 barbarian huta. Kako već... ne vidimo ovog... A skloni ovo... Još malo ti jedan od... Hvala mi jedan pobjeda. Jel neko igra? Ko igra? Leader. Elder. Idem još jednu partiju. Prokleti minion horde. Dobro, ubio sam. I slušajte over. Ne! Uvijek sam mrzio X-Ball. A daj, sad Inferno Tower. Dobro, ovo je realno. Baci rage! Rage! Dobro. Ne! Nisam to htio da postavim, ali... Dobro.
Postavim još jedan kob. Ne. Srušili smo nam tower. Ali nema to veze. Znate zašto? Zato što ćemo mi njima uništiti. Hajde, 2 hoga. I ne postavili balon, ali gube. Pobjeda, vinar. Smo nešto dobili korisno. Nešto korisno kao i obično. Imam prvi od 10 klončestova. Idemo još jednu partiju i to će biti to. Hok i goblin bra. Ko još baca roket na hoga? Dobro, ja sam to preradio. Ajde! Vidite koliko su helta. Evo da postavim Ne, skalčanar! Gotov je jedan tower. Gdje sad našu da baciš? Ovaj giant skeleton, hajde hog rider. Jep. Ugubim. Imam se da ugubim. Ne, glupane! Još nisam ni sve minijone ubio. Moja mrazim peku. Pored bowlera. Oni su mi najgori. Srukni. Ajde. To, pobjeda. 100% pobjeda. Dobro, ovo je taman postavio balon. Dobro, i to će biti to od ove epizode. Vidim se u sljedećoj. Ćao!